नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलाद्धवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततोद्धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किम् अन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्मृतं कुन्तलस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तम् अलं लक्षलभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणे समम् अज्ञम् एधक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं श्लोकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेष्टि दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम